Time for guests. Yeah, fufu party. I have Betty's kitchen. Fufu party no basu afi subim. Time for guests. My Betty edumani bi wakaje Freeman Hotel, Edum Police Station. Baby, I'll fry the ope bi the bebrel. Asante mai obafo wa chobani. Ya wade chem so cornerstone yesa wa Ashanti Newtown na bu abasa ho. This year Akoma FM fufu party last year yema aduane boost na fi we say baso bim. E wa Asokwa Municipal Assembly. Ma Mr. Bright enie e wo kwofo made nkwanta. Last year ya no mo ana ye afi so ye jire mu dendende ye hia no wayo a oba obedi be free muni aba aginie no wo confidence it in place says ne obantma and they say yabada ko jom. Time for guests ye fufu party e wa Akoma FM aha esisi twaba Akoma FM fufu party e fi we dia mo mra dia hia no wayo a baby be free. I have Betty's kitchen. Fufu party no basu Ewuremo na fe onine da no atwere to kwa ha no atwere to ba ha no atwe kwa ha no atwe ba na akosi baabi na mojeba o say we break me virgin me ankasa ya what's coming on ti mema na mawo na moye ma adwen se mo de mo aha mu no ha ne chese moye bema no enya Akoma mu nsam so wasunie manunie TV sunie mene wo deta bra ne be hye yen netie bi fa bo wo bra the SS Esan say nyame adom ahoden ewo ho enkwa ewo ho esa na wasere na Yakopon hu se de waya ama no weni age enti be bia wo bia se na won sere ya wo hu wo se mesigusu ya wo ti wo me kasam se mesiri wo so sere na obi enyawo aye sabre obi da ba bia de ontimi nya ne ho hwe ye na me call hospital Kumasi South akraketwa bi infidie ni nam boyes ni nam ni hwenu sei ya na o maame ona chese mse nebushafo gina kretwa akra ne bed ho ehia na mete wo na me kra ra ho na mse akra ketwa edien bonia na waya wo brese enti wo so enkwa wo mu na wayes bia ne na mo hwenu asrewai sre na obi enyawo aye yama wa ha bebi a wutie ye bia ene meyi bebi a wo hwe ye ne free musa say ene nanado finance minister or the media budget review eba ye ka media budget review ana che say yakohuma ho nsem a e free sabre ye kwa kopim say ye beto aba no e ho hyehyeye ena nanado asoma ne finance minister or de beto ba emu ni nyina nim to ye national assignment internet TV for no your parliament ye yi ho free baby a enye yi enso ye nim sam komo ho na ebimo so per radio etie na matie nsam na mo de amamo stress levels akofo ni TV fo na ye omo de yensu radio fo yensu ye be ye de enkomo ewo ho entitie ye na ene yenkomo na ye bedi no yanko TV so enso de pe obi na ka chan say yesi Akoma fo ya no mo Facebook o me nko hoda ene fa me ko na me ko hwa de so jeni bia wetwi oba bia di wetwi soro wetwi fom wetwi bottom ho nkomo enne ye baba bebo ye woni bibia wa ha gise Facebook ho ena mo behia ye ho na mo hu nipa kra wedi abonefo samsa no ye ma mo nyina akwa aba edeba Akoma mu nsam dwumedie so e ba so adwada ekopem efiade bia ewo Akoma 87.9 na aba ewo TV so se na medical aka ne national assignment ntino ye ntimi enko TV so ba obetimi ahwe ye ewo Facebook TikTok ena YouTube etu nua bia wo tie ye ka che ne say onfa nko Facebook wo mfa ma ube wo say enkomo na ye bedie no ube wo sojani no a o hye ne uniform no na nne sojani na power aba ene so ye Kobio so ye Prince King Charles so ye die yo na obeto ye be nkwan ni mu ene ono so ye ba bere ni nam ene security tip ene ye motivational ene we police for na se me fambre mu ene phone na abai titru nipa ne nam no the earpiece
no de ahyehyɛ na sum no say miamia phone so kokra wo so nam kwan ho be de ne ahwimu phone ka boss wa ben wo be de na wate ka bi fi wanim ba be de na wehu ka bi fi wachi ba be de na wehu yesre mo phone ya na de esika etoye so obi na tocha wo krampo na wo nkwa esombo esen phone no enti sa wo nam kwan ho a ayayi earpiece ni free wa so ai na ka bo aben a wate na bibi si wo wachi mpo a obi tiem 812 ya we nya ba bia afa da pai bebrebe no police force doso eni ehwime phone bebrebe no doso wonam kwan ho afa phone show botom udu bebi e hoye na betimi afa phone no de aye de obaye a na wafa nti na ye motivation e security tip yes me fa mbra o me gidi se wafa kakra afrim me nso mafa kakra afrimu dwumadie omo hyehyɛ e ma ye de bro edro de bia e kopim efiada eye nana bila kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojosa akodie and Facebook, TikTok and YouTube eye Beluchi Nana yaw and mema ni nyina and your panel members de bia meka me se wa your program panel members owonya poncho say pamuamo na pamuamo your poncho na esa na wa your host na your producer de bia don chima ye de me panel members omo hada da Reverence here Apai Life for ha Queen Sabi evergreen and Rama so we ye fe and na me send us so that team and na Queen Sabi say wa hade bia na no ho fe me se wo hwe na na wo sua bi wo ye young girl na wo abo life wo ye man panyi na wo abo life wo ye adantema na wo abo life en ka sa wo de endru he abrewa de opa na obo akora ketekete no eja no hu sretu onyini ye eso no aya abrewa bo life why sie ho koyi ni glo na hye ne hai ona oko no owa miami nia medofo Peggy ono so ewa ha Papa J enso baba be ka yensa ne ye de nkomo no e de abro me se enne nkomo no eye sojani enne so oye achichidie so oye kobio so oye tilapio so oye jawaro so oye supoko odankwanim abankwan ne yes ye program ya abankwan enne sojani ena wa abadankwanim nti yerbore the fine style bi me a meti dwumadie yakonua yi ma me di ho chia me ye fra me Beatrice Gabra ubetimi nso afra me anti bi o hwehwe ba bi a Akoma FM ye wa ye okuma si askwa ye ne shopping mall na ena edi enhwani mu usi ya no waka say me pe Akoma FM ube se ye ne shopping mall ni ye nie o twa akwan ni mu a no wedru fa nkomo bra ye fa asem bra ye fa how bra ye na ye nsua de wom na ye ndi enkomo wom ye numbers nso a obetimi afra ye bia wo bia eh 0530507849 0530507849 and I say 0246766060 enchepi eno na binia ya usu abempa na eti akonwa mu ena ye maami bi na bibi ahono ne to ena obaaye na etiefo madaro mamoboa ye me agigi ska kakra ye de ma ye maami no last week ye de to manim sa Friday no na okwa admission Friday no ye ne kasai e ma mu nyina mu hu se musika na mo de bra ye no wa ye labs ahodo nyina doctors a monitor na Friday na fedu me hu se the level na wedru no ye betimi admit no ti Friday no okọ admission endra executive producer omukokohwe no ewo bebia odan hospital ho ne ho ye anopei na yaboaboa no ho so obekọ theater onim sa ahoboaboa na box shiru nchen na yesesa oni amanyina de gum na odi re theater nti ene mo ka sei ye nua ba no theater doctors ye no ho adwuma enkopim anwubre de ne enim sa nyame adum nti no na waba ward echina ye besi ye bia no ye be mama so atinti ho ye feedback a ye de mamo efa ye nua ba na bibia hono no to na wo se no okoye operation no enna so ye bedi nkomo fitani chief awa ahinsan heya ye ka se ye wi ye be nanti aba ho no enna ye ba ho we na nabula sama menka ne kese eso de meti ho ketwa bia akere mu na etiefo be wo se ye tu ho anamo na de ye ne de ye sra mu ye nka ne nyina ye pese ye se kwa ne se kwa ne ye che no kwa na fe de aka no ye de aba betumanim ba ye pese mu se enra fitani no ye hu be bia wo ye hu be bia hye wo be ka say you can run but you can't hide ye bechew unless so the oba ni sika no
edi akwa Akoma no nti eno ne feedback a e ho a ye pese ye de mamu awie me ba studio na mabara be ma queen akwa aba na mebisa nsan ena ne ho esi etie queen boko de me ho ye oba pa ye de nyame ase efie su boko fie boko aya nkofo si so hu sana na obeni age chese unjaja ho kra na sai wo se di pejeja no ho debi oya dai hunu ye okay unya debi e hu hia kra chese obi ehu sa kwa na ho kire wo obi ma wo dem mekan wo ho aha sia ye sia wa bonti eho ena me amese do resource nyina show to marking scheme no nti aha wontimi ma me ye ho se na menim se me hia we nti kura ma bi yesa wo aye ne ma ye me hu ye na me hia ba me pentem se pentem na umisa na hwe no e bona ma ne so it's better say wo pia santo se me dem ne ma nyina pia ba akonfo ko ha omunyare o eno ano no a na ena yesi soja ni bi wa be ye nam wa be to ye nkwanim wa fa soro wa fa ase wa fa botom omuso omunye o soja fo no nsam wo se yesi enkoma twi minu e bi di ma pegi susu obi su twi ni di ye o twi ni e bi di ye yesi enkoma sem na bi la ye no smama ne de ye ko military fo na si besrawo mini ahode sa o se ye beka pa se le ya de omo che ye bro ye eno mo so de aba sa na ye so intene ye so bro wo mo style bi e bi ye beka me na mi ye ya na mi dwane afik ma se ya what show bi a chida no mo pepper Jesus no status metro baby ote na village metro baby ote media mi kwa se akra menti ha and I just reverence and the vision you want to be done. Reverence yeah, Medi. Oh, the road is already clear. And now this is clear there. Ah, shaking. So then you say you from the every no. Oh, sir. What's some what? What's a compober sadi? I didn't crown so yes, I did. I had it. Say a papo. Say a bonio. Yabaka Humasa. Near the nocre up to baby, associate the nocre at all. Okay. Atomose. Atomose. Atombo. Atombo. Atomuro. Atomuro. Atomoda. Atomoda. To some when I am a deno deo. The one. So de. So what? And there's so genuine. You're very number. Messi, I saw your friend the wood here. And I would be a soldier near home. When the catcher said, yes, soldier need someone back. Na sasa soldier ni we so da ho show uniform no so one show on this soldier for uniform na di boni o adi se soldier for mo na maboa yen yesrem ye wi a we masam na aba na ye ka se na police for de ba ye ka se na journalist for de ba ye ka se na teacher ni bia wakọ gu obi tu ogum watapade a ye ka na yesem refi we tapa case no ye refi ye hyehyɛ na na ye ba to wo say day and the son of the Mary Papa, Minamma Pay Kobe. It is other than the now the baby Kobe. The Metimiari in a year, Tapa case, no. Ye refi, yes, shani crank. They had a tongue quani ma. A gas and Kuma Kruma. What's the soldier be a ready? Anaunia, Peggy. Auntie, be fear not. I should fear not. Where do you fear, woman? Uncle Ponka. Fear not. For I am with you. You are with me. You fit here near Kobias. Okay. Aha. Yes, see, near Connie, near Banum. What else? Okay. I said, your baby a jawari, acquiring really chibun and the old bano, and the dear crony man. How about for yes, before the name go, Devon. A person here can ask him. And this 1 year, and we're in one many. Okay. Why, yes, you want to do? So need to chase a month for once a month. A roof wine. Oh, yeah, dear. Your man, they want the new. Where they want next your money there. Super cool. Super good. Cotoje. And I don't find your dog here. Cotoje can one. I am ready to wear. Sorry, I'm not crying. So one penny, so dear. Say be your person, yawa, why ya na say Simona. In the intempare banner swear. No, I am a yes, idea. You could remote page up and one.
Yo, and I see a common will. Oh, yeah, also, Jenny be now about a young crab. Oh, damn. Now, I'm not on we are. You can't free. I see you, Babu Mew. Me, I never see me your class, your crime, and me, I know me, Johnny, my bachelor. What is showing your home? Where's Akoma? You can't do come on barracks. Fabian, you do come on. And two so the new crown and never come as no. Yeah, you're a big man. Meet you for Nakasana, or me a penny for Nakasano, or what I cheat. Son of below the car, so you told me penny for it. Nah, nay, said, how budgety. And so we called the Hada. And then, yeah, over who say it nephew, and now I'm not crash, never see you never to so, and my conform who so the new crown a canna seven. And see, Yababa could do for Yababa could do for yes, 10th of August 2024, yeah, a memenda, and Akoma FM, ye dear 10th anniversary, na ye di ye fufu, ye fufu party, some fufu party way, ye do ska. Yeah, Joe shade, you here, are you wow? What do you back now? The Ababa food and quite be ever bassy. Peggy, sorry, only the name of your wage man, a chief meet, you know, or so back could be swab, but I did it every person, and I'm not so because a penny be paddy, or say I'm your friend or dinner when I'm not in the whole crowd. Mean tea be that. Yes, a Charles, a summer bassy be Joseph, summer bassy, and I'm more dear, bro, for this crowd. Me who be that. Yes, so I saw boy, am I at Akoma Fufu Party eba. Now I fry your number 020-911-9090. Who bet me a boy aboard dear banshee, fish, ojai, aponche, nenchinam, beef, jawar, adjune, kobe, superku, kontomre, akakadro, bibia, yadi and kwaya ye bia. Yes, so fry your number. Na only a penny for endi ho enkomo. 10th of August 2024. Memenda. Yes, say sada no uwe you. O kwa wario. O kwa ye dia benya. O de fa how bedi wia na o kwa sada na so. Na ye di ye 5th anniversary. Akoma FM ye ba ye nya 5 years. Sada na ye di ye 5th anniversary. Ye betwa cake kesiem. Ye wia ni ye di fufuo no ni ye de aka ho. Anyontufo bebre ye de ba be perform sada no e de amai. Sada ne de anopa to enwumre. Ye Akoma FM. And amoni ye ehwiabom ye waskwa he ya municipal assembly enimu he ya askwa and ye dwumadi ni so de obesi a askwa FM a Akoma FM a wo se me kwa askwa municipal assembly ho no ubehu se kwa na ye dwumadi na waba ho na oni ye ababa bedi fufuo abom de ohia ne wayewa a wo de beba so de ontime fa yewa ne mba se sa ada no enkofo ton wayewa wo dwumadi na se etu de fa oni padua ne bra ubenya ayewa edidim uwia na bebia woko na watu asoko. Your sponsors Midimafo Herbal Clinic, Dr. Time that so Grow Fine Herbal Tonic, it makes you grow fine, or sponsor Mira Palm Nut Paste, Mira Tomato Paste, and a Mira Agushi Mix. Omonia mani nyina de odi aduane a ahoden ewom na enye de apropro e na omode aye de ye papa odi aduane a wote de e na omode aye omonia ma no Obibini Blackman Company Limited ono so sponsor ye Mab Delicacies they say enkati ayanyam a odi ya wo nkwan a eye yie ubetu kwa de afa pan no mu na wedi eno so enam say de nti no di a ete say de odi aye nkwan pepepe Dedel seasoning powder your natural spices ya eno maye ni nyina yie de egu sachet ma omotonton say be ya obenya bi na odi aye waduane o say taste dey inside and a lip tomato paste and a lazy tomato paste omonso kan ye ho say Ben Jewelry or Afro Kwanta ono so sponsor ye Live Long Nutrition and Diet Clinic ono so kan ye ho Traffic Studios ono so kan ye ho Zoom Lion Company Limited Zoom Lion Ghana Limited ono so kan ye sponsors no ho and a Ghana Tourism Authority omonso sponsor ye bie and a EPSAP Music and IT Services omonso sponsor ye enche bia ye ma menom no mo be ye aduane e de ama ye no ye de omudin ene bebi omowo enso betudwa na o de wo be omo awiem ho no ma o de fa ho de ko pe aduane na omo ye ni bi edi na 10th of August ne kasie na chenchenche no omo de aba fufu party na say na ye nyina ya to nse didi ama aye fefefe ye ba studio na
eni enua na one dey wechini me pass with me police ni ka so pemi a me se me mpe soje ni ka so pemi a me se me mpe me ni abai onze also pe soje ni na ye na ya de wa ye na do oba wona me ka wasem na we yi wen soje ni na ye wa do eni mo ri a start to sheba me why aha me so we are person na we dey soje ni na ye wa de we why dey oh ade na o siri nkomo na siri ana soje ni na ye wa de why wa de eya ana ede ya pa yo eni ebodi baby a free buy na boy nkomo yin me free mans ya family Deborah o voice no for me do for Deborah Debbie ai o voice of for my Deborah okay me free mans manso asaman okay me pa cha hona me wona me hu soja ne bi na o ka so na ni jeme ho ana me serious ana o ka se mi ka se ene mremma na mo twantro so de bi o ntwa ma ntro na me si okay na me ti ase man ti ewo mu a o ka che me si ane membra ne yenko me maame ho na maame ba kumase a ye me koye no wa amfama anko na me twa na bo na mbaefi nti me ba ya anche eno frame me no so akonya case bi nti me mbo na besia 25 million na mfa nkonkochi anje ne kana na akra ne da hospital am ka je ni se meniska bi awo me ho na me kokko hwese menya bosia dia me de be ma nti me ni bi wo me ho na see you what nti my friend bi na ma hu se o dada me pe ni sika na adinti my friend no ena me yi manisa nti na me friend bi nti Friday next week Friday no ena next week Friday dey last dey twem na dey bebe dey twem last one I know your last week and next week okay na of frame na obisa me say me wen na me so me come blawo sunjane na see you na sisi ano watu kwan na woko no wankra me na wo Germany sisi amene ne kesi am see okay na say ne baby wo ho ne babe o 3 years na wo you fancy Germany na ne ba ne visa na ebe fa no na nka omu panipa mienu enti no o na maniskani nti no so me na ahye enti wa ma miskani nti no enti na wa amfa maye de anko enti ekwan wo mu se meba na misi okay no say one daleta ne bekasa na mama no 150 million na mediaba mediaye mesi mini birth mini passport no so obeye passport na yede amame na maba na ni pakro ne wo Germany hon ena first agent ni so wo Accra enti min se ni scan fancy Germany hon na ni pakro ne so sene fama de o wa Accra na obetwa print ticket na mame no na misi yo mate nti na me na ana me frɛ me maame ana me bo na amane o se maame nka nkyire obia ana me frɛ me maame bo na amane na maame so frɛ no se no krese o de me beko nti yempe Thursday no yemfa sa 100 million mbra afi de no ate so aba 100 million yemfa no nambra na Monday no ya de 50 na kan asoso ana mama kan si yenya na efienye nti ono ne mpebi na ono so mpebi ni yemfa nko no si yo wati na obekọ kopebi nti ofra me ka tre me se wakonya 25 million nti me send 35 million emfa mano no mfa nsoso no mfa nkoma agent no na me see you
Inti Thursday no or the pressure si me so saa se me mfa nkoto SS bank wo masi hanom no wonyi ena me kan si you ena me de call ye nti me call no ka che mo sa friend back ka che me se ma me mfa nko me nse ne mfansi na danfu bi efonso ena ode number ni dini na e ma me ena me je number na me send scan e ma ni background nti mi ko fie no na esan me na menti ase na me se me ntu kwan da nti me nim diwia ye diska dodo e konte se me ye de me sa friend pastor na me mbona mane na me friend na mbona mane so wa akra na obua opemetri me dinti shana ma faska bia anye de anka no hu bi nti me nko fight se 35 million na won hon me nsambeka nti shana ma faska bia anye de ama ne bio na me see you nti me friend no na me ka che ni se me friend ye krom bosum bi wo ho ana me de tu na nim se nipa na okom no onhwe mu na metu kwan ti onhwe mu ma me se ekwan wo ho ase metu a nti me bo na mane no ka kire me se o twa me ntro nti ya azan nti won se ni me sika ne ye de e ma me na me nya ntu ekwan ni biem na o se adenti na me ko bisa ye no sika wo me fie ho ade na mama konfo na ntwe sika na ye de ama me na ono na obebo ame no me mpe na me si o me si ma nya ntu biem to anse ni me sika na o si sika ni ho na wo agent na me si o se ye fensem Thursday na me send scan until Friday ade at Friday na se scan no mo mfa mo nsanka nti sa Friday no sa jam so de se me nsan feska ni bimbe ka ho ana me ka kire ni se me nya anko nti wan feska na mama osia ne scan we agent no wanti nya dia e wono ho na me se so wan feska na anse ni amame a me boni dua ana o ka kire mi se ane wa me wia mfiri me boto ene wa me ji amfiri me ho me ana one me di nkomo se metu kwan na me se an ana me se ni scan ma no nti wa me wia ana me se wa amfa amame a me de ba sosia me de ba mama ko ho ana o se an wa me wia nti wa amfa ho ana me se okay nti me post no wa TikTok nyina so ye kronfo that's right so nse ni misika mama nti me kasa sa o kache me se wan fi me se biem na Monday Sunday ne me sa test ne ma se wan fi me na me se nti asema me kan se wan first kana ma friend to abonindua no wan ti ama wan fi me no se asema me kan won ti ase nti me nchire ni mu ma fi ne biem ene me kan si debi wo de beba me de beba ha enro ne kasa e enro ne nan kasa yo ye da se wa bo nkomo ni nyina tofa afei na wo so ye bebiebiem ye be ye surgery ai ushia ne da ben bosome ben afi bewu wendura afi endura afi wa mantie ba cho se den wa mantie ni ushia no bosome peni acha bosome pe acha manti be mu na ushia no me pa cho nkomo no ye do so jenyi ne picture no fan to the mama ai mpo cho na we pe so jenyi na ahwe ne friend say e friend onkai techi die eno nkwa no bochi aya mo kwa mo mpa mo say name ananu ba kwa ye friend wo yi Dubai die o say friend Henry say ye Henry Spiogabra say ye Henry Apilite say ye Henry Nanabila ye nim wo mpa mo kwa boys a mo mpa mo say name o na wo twumudi a ye de say name na hwe mo techi for the doors me kra ni mo be friend Pastor Jeremy techi ono nya ono a say techi a enye ni uniform o shy be de ewu techi kra ye korehwe no Debbie okay ye besia babiem osu ushia no bosome be mu onkai be ya fi we ye mu na o se o mbe ye den wo ho na ushia wo ma na utikuma ase na ushia no we Debbie me wo manso na omo ba manso
ba omo ba tontokrom na ntokwa bi asi wo ana omo se aban na yi omo se omo mbra mbe patantokwa ana omo ba na omo betena manso nkna asanko mines for ni tontokrom for issue na kofo mienu huye no aha hwesoro ho mame hwesoro ha mame we hwan pacha techi techi na dasu pacha ono na send a picture di ma pacha tam na mo twemp na no pacha no send di ma pacha na also send o di ma no exchange of pictures o ya de yo ani adofo ebusuafo techi na ene wa beye we onyo kobi debi we sa kobi we de menwe wa beye kotode na oda ya benkwa mu no techi no ene da ye Facebook onti ya show de ne mami abrewa utie mi a wo de wo phone na ya mo se bode fra obabi se yesi bibi di Facebook we fa me call na me call so jeni na we twi girl no soro we twi ni inside we twi ni bottom we twi ni bed ye bi techi ene da so ye nim ne surname techi ene da so aya mo man close up ni ehwa de bia na techi ne surname be ebe woni uniform no anim ai eti baluchi mpata ya hese mbetimi ama no close up a ne hese na yi da ho awai surname da ho no mo ana techi ne nko ade ne hwehwe ba din kroi mu ba wo se ye ono a ba cha Peggy techi we na twa udi ya na esno weri enye we ya so jafo no mu bi mo jima na wo kroi mu ha yen kama samunti no wehu yen koswe eti wo si tontokrom me kai sa story mi ami nia be ma Ibrahim Abubakar ena ba tontokrom ena obeye sa story no na asanko mines fo ni tontokrom tokwa bi si ya nipa mienu bi wuye no sa time je say bisa Ibrahim month krom refi bada ya fi ye ena tokwa ni si ye ena mo ba krom ho so ma ba be patantokwa ena mo koda manson cry na so wo manso asamai na manson cry ni asamai ne be mo ti moto su betwam na me nim bebre a mo nti omo fi manson cry na no betwam wa asamai ho nti wo bai na onkwa pretty lady fe akona onkwa na so jeni tachi ba ohu krom ho acha onkwa na ohu nti ohu na ode petrol wanim acha ena o ka say dey oso obewalem obewaro bosome no eh ene be bia ya mo fa na hoye o mo boy won try ni nyina ye mfa mo try ni nyina ye fa no bosome no no me patent okwa no obewu dabi owo ne fa ba bosome no hyabo obewa o I say uniform nation so the entire matters no I say uniform nation na uniform we are nation and I say uniform nation no so or the chantora okwa akwa amba biem entie no krese obewale me or the uniform ni di nse na ka wakoma na wankasa oye di adwuma wo manso ho pamade se se nyina oda ho pamade okay enti ono ka say uniform ni ntie ye no kre no na obi a pamade onya aban nipa sojani obi e pe sojani awa no na also penim ade na osiri so a fine man na also see menya be ma akona kono de ne kofi ana ya mo nkomo mini aba we bia mini aketo no ya mo nkomo sada na no ka si ye nkome maami ho sada na akwawa no ede o si ye nkome maami ho na nkohwe maami ne me papa ma siamfo ana me see you okay am sta na otie otwi madi nkwa ma fle ona damfofo am so otwi madi last bi okotwi oba bi niama ana omode ne ko o de ma yan ko asa na wanka sa wo minya tete wo nam ne ririe na wanka ka se otwi nkofo di eti sada na ohun no ana ode petrol wani mu aka se bia me fa adamfo kra ohun ano se wo pew sada na ohun na wo pamade ana na wo konsu ana na wo twam sada na ye wo fie na me ne small ge na omu ye 2 na omu te motos na me ne small ge be 15 ena yemene ne jina ho ti we na committee chairman bi ewo yemantemu enti na omu nim no dada ho manso nkran ho soja for the nim committee chairman okay enti na omu twam na wo jina ho na o ka kire ba ko no ye friend adu soja ni ba ko no ye friend adu okay ana o ka kire committee chairman say
ayo pe ni nuamba ni ya na na ono si ai ana so ope akura na oye 15 years girl no ope no ana your friend say What's that? 15 years girl no Tachino. Also ope 15 years no. Ai ana on ba ko no we no Edu no. Aha tachini na pe me ana adunu ene pe 15 no ana tachini kan say ene onu so pe me a me gina won ti me de na minim say agro na omo ye de omu twam ti adi chin na me wo fie ena me wo ho ana omo ba me fie ho ena me so me bia akoyiska ena o me ne omu hia na me twam man fie ho mo na me twam Na onim so ho na omo ba me ankasa ta me mama hu say me but me no omo ye fine ti me man gina na me twam na o say o tachika say wo ho na nke ba no ena wo twam ti say wo hu ye ana am so okay no se na me kwan na me pentem nsa am so me koyiska no see you na so mo share uniform no mo share uniform no o se me nko embra ana me see you ana o mu twam koye nto o mu koye no me hu o mu biem na oje me number nti o mu pie o mu koye hu o mu bio na o mu ye den na o je o number ade no kaya ya seminti o mitie papa mucho koye no ena o musan bae na ye number na babe 6 mu bae no na you know friend say ba ko no free o se me nko free 15-year-old girl ha me friend number na adu no me nko friend number ana me see akwa no one boyfriend na one ne wo 15 years no our boyfriend Hello. What's that 15 years no? Now what is saying? I mean be sorry. 15 years no boyfriend wo ma so asama o. Otugala am say ah. Otugala. Me ana. Aha. Akra 15 year the boy no Otugala. Oh boy need you Otugala. Ah. 15 years. Nti we na o kan se me ngo friend am so o boy nti mi ye de one ne boy na ti o mi ntimi ngo friend no. Ena wasi chinchina etwan me nko fana mtime nko ena omo ba na omo ni motorura bi na ena mo suma wo no say onko frɛ omo ase o amba omo kokko boboy ana mbeka che techini say mo ko bone sesen na obi ne buy event ho house be kokko bone sesen ana o say na omo fanboy si ba pepe na o oni si akola we na ba pepe me de man feel omo ana me ye de me koma me wura me da no veranda da enim ana me bie gate no ana e tela kunya na mete so na me de ma no na otena so ana tachi no e ka che me se aduni se committee chairman no oni ho na o se me nkantre o wakacha o so mu ko wura ne dem mu ko tena ne dem ho ntwente na me nim se bia se o mu na oni mu o mu ba committee chairman no ne nim o mu ana me simi ko bie ma no aduni de owura ho na ma boy ni so ko frɛ akra no no so bae nti o bae no ana o mu ko hye dem ho nti na me so me de akunya na si ho ama ba ko no me de na me nim se bia o be ba be ka pe asem se o pe me anti me ma na akunya no ene di se asem ne ba so o so pe me ana o kan nsense na tade na ehye no se o twa me ntra oni yire na ono kra no wa kra o wodi ndie wone danum na woni yire nti o kwa aduma ba ya na ho kire no enti o pe o ba na ni da foma o be ware no na we hu 1 day pe na 2 days na we hu so we ni da fom 2 days and we hu so we ni da fom nti akura nso me ma oni boy we ni ko dura ho so no nso akoloke epono no se o pese oni da enti na me kura onze me ne ba ko na ti wadi nkomo mi de ma adwen emba o se wa loke pono no enti committee chairman ne ye de enti na kura mu ha hena aye beja se o de akura na ko dura ho enti na ne bra na mo se o mo ko frɛ committee chairman fo mo aba na mo mpede o ye no ti
ho na committee chairman ba no so frɛ phone so na odi atem ti ho na technicity and no free me ho no no ko bisa nse dia asem na so onye hwe ono so na osuro nti o se o so se babo no nti nye hwe nti ni nyina na the other officer ne back akra 15 years ne she committee chairman dem na o ma lucky na o mo show ba chan nti dun you know techinu e ko frɛ adunu se ompie no omko nti opie ye no ana omko ye ono unia 15 years ne ye de ombe ye ye minni wa ha nipa no yes ana se na dan ra ne ba no nti wa anye ne hwe ye de nyame ase na omko ye nti ono kra ne bufu mi se me ma ampa akra na ye de ama na mi se mi akwa kete be ntimi nkopene man na wa ye monso ne ye mbra wala case no do enti sada na obetna wo veranda no so na oje wo number eno ka se ohwe ne fe opo ba ne ni da fom nti odo beko onko hwa o maame no papa ti sada na nwumbre na odo ko hwa ne maame ne papa o maame no papa wa hanko da bi na omo wa manso kra se ada obeko kumase no wa frame na mama nti o maame no papa de we nya nkochia wo da bi ba oni o mo kasa afon so me maame nkwa o maame no ne kasa na o ka sen kire o maame aha sada na me maame ba efri maame wo ayi omo Deborah boko oni bebi amame wo omo seshi akontomra okay hanti maame ya ode body ba hobeton ayi race course okay jomo beton okay nti maame ba ye na ofre me se membra ana me koye nti onu so hia ye ewo ho se obehwe me ma no race course o fi that time no wa fi ho sada na o free ho no ba ana oba ho betia me ma okay nti e free ho no de wa anko me maame nti ohu maame no ka de e chew maame wa chia no so oba betia no na ono no wo ho debi na menene afina na mo keka by that time they no nti obechia maame na ye o se bre ya be hwe maame de be se na adwin da fom se trick no mu dbt ye na no ano dbt wi you trick no mu dbt ye maame ko chia maame ko chia papa do se be ma ne da fom ne ni hwehwe soro e na fam ba ku sei enti na mo design be 2 days 3 days ana se na ekosen because osu hia no bosume pe o oni ne twempo na bosume pe ana enti na design e na obehu maame o race course no Saturday na ope me no na dit ni 2 days time na odi behu me maame nti o sign by na obehu maame na se ni obehu maame die e ne maame pene ana na wa pene mpo dada se obehu maame de bi na menya pene na o ka se obekọ me maame hon ti na me nim se bia na sampa no ye de o ka na o follow that time na 15 years no e o boyfriend na 24 ana 25 me 24 wo de na oni boy me ma wo ba ko ti na omode adi kan ye di mi dada ti na me dream ho wa me fa bi nsrewate omode de be ye di o loto de na di o na di mi dada loto de di dada ti na wo dwen ho wo ba na di sei 3 years in 21 na wo ye eno so so jadi na be no wo ya na e galafo na bi de no we ono ye de adwuma uchi bus no e mines for bus ni bia na de okay ono kwadaso na de na what hear me ani me kumasi ona na me pon me ho adwuma no na me pese me ye container enti me ko hono me ne chana fo bi ko ye adwuma ewo ho na ma me ka hono nti wa de oye kumasi ni ba adwuma na do kopie ho enti do chiudi first one ho na chiudi ye manso ho na no chiudi ya na kumasi ya no chiudi nti nti kumasi ni chiudi first one no na say second one ye ko chiudi wo manso uni misri wo ba ye yesa se be ya wa re ho no stress no e be ko form kaka don't worry ye be ba wasem no so ati enti na fe ye be hu ma me wie ye no na uhu say ene ye be so you serious na open man no enti motina say ne ho na wo sha se mo fofa wo hu ana me san ko manso
ma wano nye de kakra ba sa ko manso na etire no o san frame say we ready nti membra ni yensan kwa me maami ho e na me ba nti me ba ye no one because on farming kona mi nko hune ma na bisianfo na okache mi so de mbe kona mi nya ambatre na mi si o mate enti o kope hotel bi wo ye feni say swame and to free ho ba kuma ase that time no we fit to krom ho peacekeeping no say security eduma na no mbe ye no mi no mo jai dada ah me kan na oni o mo jai no me pesa mo je say tachi a ye kana se I know mo free ho no me free ho aba o ma nche okrom ho sa no ma kontoka na wie before ansana mi be hu no nti na o ma wie dada na o mo nko na o mo no mo no ba che se adu no besuafo wo man asa ayi ho no anti no mo ba ho aha o mo wie na o mo wo se afie no okay ma fe na matia se nti o de o be ye adwuma ni wie operation ni wo tontokrom ho wie no edu no de na busua wo ho nti o mo ka ho kakra ansa na o mo ba nti se wo osan fra se wa ba nti be se na mo nko hu o maami o so no ne papa no e na wo free asaman na wo bae e na mo ko hu ne busuafo wa nko ade tie no o shime hu baby a okoye sai boss sis e na o bae no kodan hotel ene ye kodan ti ade tie yo enti tachi ni number na ye bom ni number say Nigeria number ya fra ye nya ye guso try say o Germany ampo so wo info ye guso try enti no o ba ye no odo kodan hen hotel ewe hen o Bantama wan fa nko so ye sojani a wan fa nko bebia na oda no me bisa na damfo ba ko so ane dio oni baby da na oduru baby bia no wada ne ka ne na ye ne dan why na any baby da sojani no oni baby da sese sa na o kan yo ana se nim se soja for de o mo baby a ye di mo bia ye fa o ye barracks right enti o so onya baby a woda na enti woni baby da na che se no onya sojani ana mentimi ho ba na damfo fane so ye sojani but oba omo ba kuro no so kra na ye ho fane se o mo nye soldiers for no mo ne na ndite na o sin o mo nye sojani no yi na yi bi na de chere e na hu so ye sojani okay enti odo koda hotel enti ho na obeda wo nchen wa na mi nchen na se opie na wo kwa ba eno so kra ma hu ni bi it would how many days hotel one day pent me ma hunu no ana me call me san call manso o buy no so ka sa membra ne yanko me maame ho it wo buy e no call high hotel ma e no do call so hotel na ma high ma oni ni ko adwuma wo forless e na wo koda ho e no ye de okọ forless na okọ forless nti na okọ adwuma okọ adwuma okay nti edem ho de manda ho bi on one okọ adwuma na wa mantem anopa no bae na tia kai ti ade chinye no bae na otua on nti sada no ne wanye hwe samai nti ukọ na ede na fi obehia wa obedwa mu no me sa ba biem ena wasade me ko ohwa sa hotel ho na ena ho de obenya ono dai baako ana mienu baako nti ono wanda biem yesime bisa se beluchi kawano pado odemu production wadwe nyakra yesime bisa se so jeni de on fa baako sa na wejaisa o ye sure no so jalafia na onu no wasu wa busy baby asu wa busy ebi asu wa busy enti mesa ka se me pedan nsinka onpe bi emma me
menye obepe dan ni bi ama te no kra no me okacha mi se obepe kope bi wo o santa sima ama me na me piana msia no si okay into the Debbie hold on na ehwehwe ba ku bi na o mode ama on maye na yenkone power specialist herbal for endi enkomo kakra Power Specialist Herbal Hospital, award winning hepatitis B Herbal Hospital 2022. Omosha hepatitis A, B, C, D, N, E. Uliva no, obrabo no ayekese, sciatica, usisi, aso to untimi enante. Onemu ebu, ana onsemu ebu, oko Power Specialist Herbal Hospital omobe show. Kompo aye wonso a yesrew ko ho na omo enhwew fe yase omo Lake Bosom Chokwan no so ho no ma omo ne Jasbro filling station na edi enhwani mu Accra Kokwabenya Pokwase ACP Main Road ho na omo Takrade omo Anaji Estate eben Anaji MA Primary School no omo ndro a Food and Drugs Authority aja atumu ye Edoya Herbal Malamix no wenya malaria any fever no apebi ato Herbatin herbal mixture and powder and also boost immune system no na ekutia eyarewa ahodo nyina jiriga herbal mixture then also bua ema mema monya ahodi baby sande se so jalafia no na ahodi wo ma na sa ahodi nim kopa jiriga ni bi efa to nefa ebo oho by cough care herbal mixture okukoso ayo tan obo wa umuya oya pebi nenom Edoya herbal tonic and also enum atwa na wa pebi anum herbal shops bia chemical shops bia ubenya enre bi ato from 0244544422 0200383831 aha Deborah yembra wo hobium o say osan do ba second one na beda hotel no eno na soja alafia original aha enti eno no da ba ko no wanda bium ana sada de mu ye mu hu bi se no modi nkomo ache na wafi na wo so obi etwa wedi ba ko ntina watena ho ahwe ho ya 3 years ntina ho fa be ma nti ene odi hia na o se ne de me hia no so di hia o mo ye mu hu bi oh obi ahwe wo me nkwa na me no odi nkomo mo ye mu hu bi Deborah mo ye mu hu bi oh dey ede na esi ntimi ka sabiem mo ye mu bi na ba ko pe na o ka na ofere no ana ye ofere se ni tintin ni kasi agina ba ko pe no timi ye ana na wa kasa so anko yi oh na ye ena mo ye ba ko pe adentia kana menti asie twina no person me da na menti asie no ka missing or senka ya wale no ka so okosisi akoye me I fraud ya senka me pene so na adenti na opeso no da me pene na da na on pene no da bi na ayo sa ye ntentem dodo nti na wo hwe ho yi e no de na no fefa ho a na ugem okay nti no kana me menene e da ma de tim and mam penenti adichin na ababe 7 o'clock and okasaya na odeko o Simon ye ba ko kan da bi ba ko na oh na adichin oka bia manti ase nti ba ko na ufi man so ba ya for just ba ko pe na ade ko acha na ade achi e na ujai wa ma so jifa ko prebia and we dey na hotel ti prebia ni ho there be na previous. All right. Inti mo free one na okoye no. E na si e dey see ye. Me koye no. E na ye of friend me, me friend. Okay. Inti e dey be of me friend no. One of form Deborah. Me friend. E na say me si me pedan. Na so abiko ko pe bi abu akwama. Ti me to fu engo ne kan me France na. Wakoto pedan na de amam. Nti me bisane se fu en say because me kasi me friend man so aba ha me kwani me ba hende city nti se me to man na pebi mamia nti me se ne o se 1.5 ana me se ne 1.5 for ne man but o me say man we good and
na send 1.5 for the man be man na we true condemn na onkopa diamond no o send dey say 1.5 ntina na oje ye ntina me wana dan for bi number ana me friend ana me bisa ne say nti ampasa okopa dan no na so obo I lie oh wajiedi oh ana me see nti osan friend me say minya santasi amempa na mepe na say no dia mi amembra na onfa me nko na me nko hese mepa ana me foka na mbai me bae no wansa anko eno nso osanse me ntofu we ansa na wakochilem eno nso me sama no am no why you so jenny agent friend nantu sika eno ojo nantu sika ojo me nantu sika nti me sama no 1.5 na no san tofu we ni 300 Ghana that's right see enkura wanko me tofu we ni gu na no dan no ho na okogina baby na of different na so se a ni pa kra ni so oni fie me pa cho ya na nka so jeni mo de ne to nchen kakra bi ma ye ne aso ehu na nka obi ewu so jeni a ono ne girlfriend okope da ma ne girlfriend oje na ntie sika 300 Ghana Cedis waje ebu akwa 150 santase 150 okay anso ha wanko ni nyina wanko eno wanko ana etwe osan ka se membra na we die ya ampa ana me koye yes ambassador ni die me ka jense minister bia de ma no ena o se enie fu enewum isha enti mi nko ena ko gina fu na ewo run about honom nti wonko ena me yi 50 se me bufun ena me yi 50 se de man ena me kasa 350 150 kasa ena o de me koy ti ye koy na o de me ko ma agent no agent ni san so obeji me 300 30 30 Cedis 300 Ghana Cedis agent no for the importing aso akocha me dan na oje 300 Ghana se be no mo hwe wani ma na chese se de ma no fu se wa adwenye adwuma enwen enti na we tua 300 no so bejo 300 okay to aswe okay na me bufu ho no na me si me ntua ama so ja no so bufu na me se okay se me se scan no wo form ana me bre na manye scan no ho se me wo gala me se akrom no nti me we ska nti me se scan no wo form me kasa no se me di na temu anse ka me ndi wa tem se sen ade a wo ye ani hwa na ye ko duru akra ka se 300 Cedis nkran uyo obi mpo anka abeka chense onte so na ye onko chele ye da wo si mintua na so de na ye lie mintua anti mintua ti me bufu na o se ne sa de otu kan se ye nko ene dan ne de mempentra nti ma ko hwe santase dan ne biom ana me so di na chi ne ko ana me ka o de agent no ma na ma ana me fle agent na me ne kasa na o se membra no onko chire na obeji me 2 million oji a na msase mpe container ana o se obeji ni na 2 million na me see you nti dan no kra me koji ye no oni bebi a dan no kra ewo nti sa agent na na pe dan ni bi ma nti se wenya dan ni bi wo kuma ase a okay na wenya container ni bi me pa chan okay okay men de ben che bebi ewo okay to aso nti me ji ye na me ji dan ni wie yo for your friend the local number no e call on fa we dey muti say ya no ye say Germany number no say ye hifa ye dey ya bo code ni o say Nigerian code eyi number ya friend e no so na ye friend WhatsApp say ya na kwasi e no so on fa enti nkomo no ye di na mom the pictures ni na yi ni dey say da hwani na nche bia ye executive producer Babet na akonwam
Oye investigation bi wo eheye oye 4B and we oye investigation bi wo ho bisa na se kakra enkomo no me enim anum se me meka sa enkomo no na bila na baba betna ase na asam na commander ka kire no ono ade atodwa okay nte se wenya dan no e wo ho no na ye den na muntamu tie ya all of a sudden obesan fra obiom say okwa abrochire nti no opese odu tu kwan wo die nti a me twa ne bo ni say ofre me ka che me so ade car akobo akula bi ama ya ja akwa na to hospital nti me mba na bosia 25 million no fa nkochia sa ka akrano na okrano ka na police station for no nje ne ka ne papers na me si me nibi enti me sheda na me ka che me ma no na me ka che ni se me nibi enti me ko bobi si am nya bi am tepe ma nti free ho no am friend bi okay na on so on friend me enti sa we ni nyina na ye within a month 2 3 4 and 5 months san semba ya kan tintintin bi be sa semone die sa month na mission but month we ya muna sa semini si okay enti ba sa me che say sa nkomo ya ye di a obehu wo krom honom bra me be hia ma me wa mba bra me hia papa odo koda hotel 2 times no me kopeda ya ma we bu akwa 150 ko me kopeda ya ma santase 150 ko me ye bra me enko another 50 cedis 350 Ghana Cedis o kan yina na eye busumi mu ana busumi mienu ntem ana busumi miensa na sa nkomo we ya ye di nyina ehihye sana mpese mi hu sa ote de me bi sa na se aha busumi ba ku ene sa na ye week na ndru busumi because na sa dan tama o ka se me se scan nyina na ye week ono da wie na o start se o ji scan okay na o ma o ka scan se fa come so debe o se dey debe o ba no wa o bo ka bai no chudu me ba me ma me ho okay o chudu wie na ere no so a ama me 50 cedis me fama me ba no ena meji ena o ma 50 cedis me pan koma ma me nso o kwa aba enti o koye no me hu no enti se 50 cedis no kra de ma me ba no san agye ne back se o kwa aba no de ama nso o ba ye wa Akoma FM 87.9 Kumasi enti ni na 50 Ghana that time ena de best nkomo 50 Ghana Deborah and na desperation acho ana na need from na ehye na ayo akona say wo pese o wari soja ni enti wa hu se de na nkomo yesisi so yi na wo se nsisi so no catch me say o mo adwuma no na nse aye basantino soja ni adwuma aye basa abaye tu o ka na aye basa ot me frame me kura catch me say me manage chok money no ndidi na emunchia ne kai enti mant ne so o de bramam okay sana no work na say no woman hu so wo ska na dabi na how come na not me from demand ska sana me kan sa ompe a diamond enti dan na ye 30 million ena container no so ye 36 million eno so ye say 6 million 36 million see na ye 60 million ena wa me funds uchi ohun ya na se me kan se me pedan no na o chere me se me ho de ti sen no waji ama me kan so wo 6,000 bi da ho ampacha a obetimi dia high dan di bia ye container nti ohun se ska wo ho ti ko ben Jesus 6,000 ni na akodi mebacha okay enti say no motemote ye no e no san ba ye say o wa abrochire okay say me money scan man friend sa 2005 no so de kohwe car accident asem so de gene car o de gene car na one friend bio man friend e no no so an friend bio enti di science na obe sign dey sa lie we e very we oh be endru 2 weeks mpo you know sign life for buy
So wa brochire. Osi wo Germany. Na wa ka kire me se ne ba ne wo Germany dadaada. Wonu uhia ye no ka so wo ba wo Germany. Me pa cha. E wo ne sister nchen. Okay. Enti ne ba ne visa ne be fa no na nke omu hia nipa mienu. Na nka ode o makọ. Na wa pese ode me kọ na wa so me ahwe se me ma ne 25 million. Na nka wa kasa asam na ede. Actually, I'm going and so me mam fam man, me so man friend bi. Ti se si am wen. And so on all di kind to a person me bant me man 150 million. Na on fanya visa na me fam. And I'm see you Martin. Na or the or honoma or to me anaduna no family video call. And say anaduna family video call. I know far na baby na the background na chese o Germany video call no them on sunlight on sunlight esumu na o video call enti hu dem ho say ya brochire okay siskabi na no de chire me ba na enye ganeska enen mpona ya na josa na mi hu no na o de chire me o se enye ganeska na me hwe na enye ganeska na me nim se na me friend nso ana enko ne de na me nim se okay you be koso na ye di enkomo bio ne ye ko Asanska University. Hello officer. We will always have our Charlie. Ye nya no atiko ye be sia try Asanska University College of Design and Technology. You see and then open fashion design technology obenya degree diploma and a certificate ewo mu a koho jewelry design technology koho product design and entrepreneurship digital media and communication design ko Asanska University College of Design and Technology na ko sua de na wa adwuma na wo ye no na nya nimde efa ka ho nya certificate efa ka ho na ye ne yie July ya omoye admissions inti esrewara utie ye na wo ba bi wo nua bi na wan ka sampo o pese wo kona wo sua dia na wa from number 054 1244 00 0540 Deborah entino o from video call na eye nwumre no e na o se o Germany na ne ba bi wo ho ntine ba de visa ne be fa no na o pese nko de wo so ko o pese o de be boa nti bre no 15,000 Ghana Cedis e na wo de 3,005 e koe ba wo de kowie na hu say ohonhom ne hu sisusu ye e na wo si akire e na yesi o twa wadi na wo se ne namfo se o ye de so otwi emadi ne namfo no ni mo we wonu ane ya ode meko ho odo ko ho so se oba ide wa ye busy ti ohun ni ade time be na odo che ne namfo Saturday na oba me maami ho no Saturday na sa guy na American no kan no se eni nua nti etire na o se enye ni nua nti o je ne number na ai wo mi ho oje wa na oje ne number me je ne number that day na na so o ene onua ni me kunu dia fa wo number mami aya ma freo eno kra wo sie na ode maami o so ehu a be ya asem obeka so obekeka nsem ayede okay atire me okay nti no that day na wo ni nua ni sie ye no na ode ne number ma wo no sada no wan kasa brodi beka say an click wa join say bra yo nkoye because ni nua e de wo number mana so o say akọ oye bold na akọ de number ni ma obado sie na ode ma na o ka say ohun say ode the number ma wa e be ya asem no anka bibia ankyerɛ o ka try me no like wan ka say wo ohun say ne boy ye be say onkoye me patun baby okay enti emra ba na ofre ni nua na afa ni nua no be ka nsem a kyerɛ nsem ben sa no ka kyerɛ o enne ya me frɛ no ena nipa no so a wo ma me send iska ne to no phone no so be sa frɛ no ena me ne kasa ye ono so sa complain na no de ma so mo se dey o se o timi ko jim obabi the girlfriend niama sorry the person you called cannot answer at the moment Bonia macro say yes ka say ya de crow me nim ama girl ni be che no e ko police station
ama na bi lampa che nkot na se eche no ko police station ama asam no ko wie wo omo office ho na omo panyin ne eji girl ne ne mayede e ma ne bag nti efi ho one ne nkasa enti just brand woni suban de omo kan sia no woni suban okay yo eje bia na bi la baba betina se na enne ye call command ho no nkomo omo ne yedi ye no ono akasa ababa be chim de acheye enti chief executive producer ebetina se na yeni no edi enkomo na ansa na chief executive producer ebetina se no ma yenko Dank Herbal Complex Limited omo yare bia eye sexually transmitted diseases de enam yarewa eno ho adwumadie pa na omudi syphilis na gonorrhea ode kwa ombehwe ede amaw omo ofidia omo de behwe oni padua ni mu ne ye ho aboa kra ba betina omo ode sa yare no ede abrew na omo apahu edro ede amaw omo apachi number 2 omo by City Life Hybrid School okọ hono ma na omo show omo number 0266 593030 0244017556 na ekope omo na oni omo ensa o yare omo nro a eye Dank Herbal Products okọ pharmacy shop bia ubenya bi ato ni Covid Organic Tiger Nut Extra Fine Powder na wakope atadua ya no powder na kope bi na ye hunsuo dide na efagum na yemfa enye aduane. Hello, good afternoon. Soldier man, good afternoon. Hello, soldier. Hello. Hello. Okay. Ye fra no wakati. Nana bila ye ready am pacho no ama mehu so ye ready ana ye mbisa o amanebo okọ ho no enkoma commander enu wo edi ye enti pacho ye ready na wa signal ye na ye no edi enkomo yo ene yenko chief executive producer o nana bila kantanka nana bila wadarumo buna enkomo ye beta na aso ena wo so di sojafoɔ na egro commanders wo ne omo na edi hyiamu wadaruma onya wo bo enkomo na den no mokafa ye nua ba me ya tachi omokafa no ho ye hwɛ so ye soja ni ampara anti be me da se sani akana no kure ye di nkomo na mamenchia lieutenant kan Safo dapa na menchia Central Command commander. In fact, nye commander na mne kasa. Emum nipa no EW wo for bien. Okay. Na me di kan sende abrantia no picture ma no. Say on hwehwe mu ma me say onim no. Ewo soja mu ewo asantimantem ha na mo. Nti on so ene ne manfo e kan tripam ho hwe mfoni na no ka so. Enim no na onye kumase ni o soja mu. Okay. O soja mu ankasa o soja ni. Na oni kumase o won kran. Na soja mu no say yo remember say departments p say yo navy ibinum so fire. Nti we no or fire department. Okay. E won kran. Na according to W ni chemo de ma ye no. Nsa branche nye we nku no de sad na ye no. Ya bia. Sa bu a we bu nkofo no. Nye we ni de odikan obu no. Onye first victim. Oh, wabu nkofo ache. Wow. Eni nti ono ankasa ese fere ni wodi enkafa nyina mawuo. To hwe ne yekeka kono a na nim betimu aguase. Ti esi am no kasa no ni soja mu biem. Oh. Ono ankasa wayi ne ho adi afi. Wayi ne ho adi afi soja. Obi ampam no. Na ono ankasa pam no afi soja mu. Wow. Nti ese no onye soja ni biem. Atade na hye no ye genuine, ye original. Okay. Enye so akopoma hye. Enye fake. Enye fake. Okay. So na enam ne subanya ono ankasa asa brantie fefefe a ode to ahwe ne husisi ne husu ya kenya me betima ye na doma pagina dum pempenso bi a ke be ye munyam shama ono ne nabusua no ne suban nti wantimi anko ba bia eno ono ankasa de se owo mo ne nyina no otwi nkofo di adwuma o ye na report ne ba intuiti aba ye kura ne nkasa ye mu a
o se ono anayo boy na nkasa yonkofuo bi kura ka kire ni se o kan bibi so ho ni suban okay o say any day ni suban a owo mu okay enti executive producer na dey say dem na udi nkomo command ho no de mo ka cha on say suban a owo mu ano no ni suban no enti say o mu nim baby awowo o de ye man so dodo na man no fine guy na no e de meware o de ohun wa adete no ori onu asan jusika no de wasim oh nti oyi na ya se taste no safa no botu na nyembia soldier na sheda ni baby asese owo no bebo na nka ya so de nka esanse wajai soldier jumenti soldier na baby ona na mo mfa soldier ho okay ono nka se ebo ne bra isi obaye te se me ameti he wa se ye nyina floor member na bra bosi ni ya na wafa ensi ni ye nso dia de betu no kwan so bia no ono ane dia nti esa na ti ti si ade oni soja mu biem okay na mom ye de mfoni atoso ama na yonkofo ahwe na busu afahwe ono anka san so wahwe program ye wahwe nti na China sport uji abaya no phone no sha se o de airframe no o chat ma sport to say no onim say abaya na ne chat na so na airframe to ka kire ne say minim so sika na wo hwehwe na messend dia ma no busu problem se si message asama wa send dia ma phone so na wo so yo ye be kwa screenshot ya mo hu say na che say oni ne chat wo ti area ye di nkomo enyina onim say o sika na wo hwehwe ai ye sika na ye hwehwe enti we waje say 3500 then waje keska 350 and o chi wudi so ma 50 Ghana Cedis and open pattern agent ni po de o so apeda ni bia ma nti na ndie agent na ye adwuma no na anti bi mi sa ma mi nti ma mi preko na no sorry na sorry o friend normal ko ayenko okay o chat no so dia unya no na ne number no mo hwa mo trace ye hefa na wakohye o say the normal ni Ghana number so nyam ne chat nti me anka sa ma chat na mo ne me so chat guso chat disi nyina na mo chat na mo chat sa open na no ne pew yanka pa asem me na me send no hi good morning bro no say afternoon me nimba bi owo but that time no na 12 abonti no baby obi an fan say bia ha no say how are you doing na me respond I'm doing great where you dey now ena one kasam ho akom say your friend is here mu ho na wan fa no ena ba say please is this bibia anto aso enti e confirm ma me dia ono de ma abayan say obi a prompt no ama bia o monitor from the Facebook program okay na say o monitor o so obi na e man information o me ka wo hwe manim ye enim tuntum de tia me ho nya fei me di nyame abom ye me jimu di because me nye fraud titam bia me sire manim ye fe me ka kire no say on timi mfa no de en na da nkofo ma emwo mo mfa suntina fi no mfa ni gye nam man up to next week and na brother in the week 3500 na busu afo nka kire no say ama omo expect say bibia betimi ato abrante ne owo nka ho da bi ba bibia betimi ato ka kire brabo nsam ko nanim o job no say ne nkwa de mfansa nka ni pedua de mfansa kan mi ni say betimi ato menti ni pedua no ba kra no de ewrade de entinia beto abrante ne bia no mu se ne suma na aye ne sa so mo mpe ne sa de a 1 week ekosi the week esa bra ne saka ne sika yo kwase abu eya wa we na ya so wa ma ne hwe a osan so agi sika boso enye fine unim kwafo ya se dom DJ nana bila jaika o de festival no mwana oni o voice note bi ho ne abaya ne chat mu voice note o maye tie kakra ho no mansa all right ba che ne yentie kakra yentie kakra yo ena screen so chat no so ni no edi enkomo any voice note ahodo a omo aye eno ena ye show we in Facebook page wono yesi enne ye program na ama TV so ni nyina wo Facebook no eso etiji sa wokọ ho ena wakwa akọhwe na wo hu komo aye di na Mr Production say nyame ya adom echida sa police ni soldier ni ni picture na bo cha de ye program na beluchi so must me screenshot de ato ye nchen no mai no 130 tachi a na ka de da ye nchen no bia wanted de court
e ko de declare no so we dey ka kuma munsen ka ya declare no wanted ene e china ye dey ya ni phone nyina be se aba TV so na TV phone nyina ehu but mo de mo yentie voice note ne kakra. When is it 21 days here from Tukwai? When is it 21 days here from Tukwai? Now even 10 days Kravis I knew. 10 days Kravis I knew. When is it 21 days here from Tukwai? 10 days Kravis I knew. I don't know where's so what if you been bought for me nebusa me once a month? We say me na den but 10 days kura ebi ni ho me say wa twa Manchester ka number ni so me ka kire wo say eya me ma wo wa ma me number me de besi so enti say o asema na me kan enti na me ka kire say me nti wase no say wo ye bibi fine say adaya wo so fie fo afro say bosom me say me boa meboa sasa na oka bosom ne se enye no kure na se enye okuro ya na mene oti oka tell me say ofiefuo no empeso mo beboa wo bibia ho no but o mo say me de me ye na meboa me ni problem o but enipa wo na boa nipa me ni problem enti try ewe dia mama why mama me number me fancy so abenya ni street why ogo ne tap roba into the only problem there you see many any panaka say only found this kind back among and I ready at me ma ama me number on Sunday so na o send this kind of back why say only will be at the nanti asieni imu busani pan why nti o de na ka ko ma to ye mo sabe kan sika why awo wa shock me o na menka asiminchira wa shock me but me this time me nti me nka bibia bi yes oso fi aboso say but sana nim say boso no ana oso wadam fo bi ye so fo na den me no any problem obi e china bi no na obi hia me ana so obi hia me no but na me ni ho ana sana ebi ko awo ntiminga ye me wo ka kire wa no sika ne de we nyi sika bia ho so ya we enyi sika bia on sabeka na chire asem na china asem ana ye nyina ye hwe o pa asem wa na ka kire no mimi hesi kadi hayade iwi asipa mati enti usikano ode ebe found this kind of man why ebe send this kind of man back na we feel go subusu say mimi hesi kadi hayade ana mimi dada o right you mati ode me be friend man why ne fina ni fiwo saunti asia tuwai bana mabodia ana mde asema wo so unti asia ndi azese to bi abodia la asema wa saunti asia neyo unti asia fina ni fiwo ana na mto echese maybe asini na mabodia sema say First so over Kansas can you one be young film book and one be fine film in the home also one be fine film in the home Mrs. say who complaining naturally and you know the buy one can change say Annie a control around or the mobile I mean so the mobile be and you make us can how the market that's what I'm kind and I will yourself you wati na wade chin ina ojina no so say me say scan so and soon ina so me say no na me pede aka me ara me say na me nti me na nkobia adin so me ka chiro no nti say ko je obi bu si mpo enne na de chin no say
ska go my yan family for na de mama on for na de manana and one family na o kronfo one family na o kronfo dientia na some maka so me chukwa na me se me ntubie ma na me scam ma one ade ati na me se me ntubie for na de mama esi scam ko bi obi ncha nti nta konta unja kronfo ya wipa unya adantina sika ko di obi ho no no unka je nipa kwa ni so di sika nti fani sika no na me fa na ade ma adantina nti wa ko ka je nipa kwa ni so an fa sika no so you say this can be done and can this can I won't count on say you can say one ba habi no to can scam any one yes uncle we think what this can let's come over what can this can no do yes some them no do dia so one tia say dem no do dia ma dia cha one tia say dem no see ma do dia ma dia cha so you know na we do aka business we aka business haba business eni me bani eso na ko kan wo we ti asia bia na kan chese bia na me bodia aha sabi bodia sa waji musika dia ti so na so fa musika na so dem be ko na ba bi na nyanko nje fa musika na so on fa na what is your claim for? Because so one the fan film booking. So far just one the fan film booking. And okay. See, come on. 21 days there. Deborah. Any Tachi. I know you're so Jenny. Say yes, na or you're so Jenny because and then come on ye di any apesi who sam para or you're so Jenny and that's why copy soldier fronta dia na share. And ordinam so you're so Jenny nti ye checks. And I nya ya say onye so Jenny because on one suban ti no papa no ho afri military it say onye so Jenny na ye nya na danfo ahoma no so ye pese ye ne no edi enkomo ne ebisa ne say ampara onimu no line no akate ye besan atwa ye nya na dan so abonidua eduane dia ma mbo me di huna o say di huna na nka we bonidua wan fa me am bonidua sa said enti so atwimadi na efa na wo send this 3500 na efa na wo send this scan o de nom o ka se me mfa nkoto bank na bebi a wo won o monye mobile money ana me see you ti ka me de koto bank na o san se me mfa number bi o de number bi ma me esa de din kan ho ana me call mobile money ra wana me send scan ma ni bakro enti sense o muka se enye no crane ti ma me store number no na me peni pa cry de ayo so Ghana ha na ti me hwe ye no Ghana ha na nipa nsu me nim no aye na damfo ana me bisa ne se o wen na o ka che me se kasa o ka che me se o wo ho na nse o ko Germany na waba no jidi se wo Ghana ha ko ba bia ye na emom shena mamfa na nko baabia osima me mfa ne nko baabia okay ya kwa homa no so na ye ne nua ba ma bi endi enkomo me nua ba ma pa cho ma ha o hello yeah hello hello yeah hello kasa hello yeah kasa hello 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 me pacho ye kwa akoto wade kakra me pacho me nti de be ma no e kan ntima ti ono na se ma me ntimi ene ne endi enkomo ye kwa coffee organic tiger nut extra fine powder na ye ne akaka fa ma de ton ye bi se ope tiger nut ya ye the powder na ye ton na ye di na ye nwi a ye so coffee organic tiger nut extra fine powder ni bi na eto etu enyarewa bebre ase eboa ema wo digestive system no etimi eye adwuma eye de maw wo sugar level and our pressure so esiesie no de maw eboa ema wo nyini no wo nyini enso wo nyini entwonchom
unyini ewo ahofe ekwan so kope coffee organic tiger nut extra fine powder ni bi eto wo kasiye enso emaw wo ba kwa no medro na wo se me pese me sote na so na akofa yare foforo e de abro coffee organic tiger nut powder de enya wo sa e be ma kasiye na ba form se ne wo se siba form pepepe ewo ahoden kwa so afei ha ene nkomode no ewo no wa watenka ekọ form oba bema kope bi dedi eye mama eyema ema wo manyem ena yema ema so a omoma no fo won se nro bi wo no ma yesi we de enye mama omanyem ena enye ma obi a wo ma no fo so we de coffee organic tiger nut extra fine powder no eyema obia kone kope bi no an se obenya insuo de de mu aye wo mo ne kakra no na wasabi egu no akante se koko na o de pan waka o si di na ensaw yare ubenya bi ato ewo be bia shop bia obeko bia no ubenya bi e de ato premium nutritional limited poku trading edum ubenya bi ato Freddy Men's Herbal edum ubenya bi ato Wisdom Amachi supermarket or Tech Junction ubenya bi ato from ewo 0200777277 from na kope bi eto open dodo etu so afa 0505 408862 na kope bi eto you call good morning herbal mixture etu enyare wanyina ase edema infections ahodo nyina etu ase edema ohunam eya oya sciatica yesi yare ani din ede nanso eye yare boni eso osisi na so oto ase na ese wonante ya no mini abema mpacho good afternoon. Hey madam me pacho hoye Yesu adom pacho me so me hoye pa ha Akoma FM yenim se yenkomo ye aye di wasuguso a wotie ye nua ba me ye aye kana sami me pacho unim no oh me cook and the only man saw your classmate yes ba pa me pacho say Montemoati pacho ni ko school e wa yenfa Bantma okay na what's no ho komo bi da say otwa memadi ana mutete ye ni ba wonim say ko military some time ago so yeah okay na wonim say da ho wo mu ana wo Ghana ha say ya na wetu kwan ebe kan madam ebe de ni because the automatic ni so Ghana so ni so Ghana so okay me pacho you ene yemfa enkomo no ensia ye call good morning herbal mixture biome infections etu ase edema body pains wonam yaw ene sciatica and also eye ho adwuma ulcer menstrual pain and disorder oba ubu nsa emaye wote yaw emaye kra bi wo kra wo de undu menopause na so o menses no emba kope good morning herbal mixture ni bi eto na enom na oho ento ena o pressure ena diabetes so eye ho adwuma a friend doctor 3 days auto good morning herbal mixture ni bi enom a etu yare na se 3 days pepepe na etu ase e de ama o friend no e was 0246 594117 0246 594117 mo wo new adubiase kwan ne so no yesra mo kom madam Fosti over the counter or atasen kwanta ubenye biato honorable sakode ono so watobiase market ubenye biato Mr. Kwaku drug store ono so wadubiase ubenye biato Mr. JB drug store or fumso ubenye biato Francis Mensa herbal ono so ewo new adubiase na wakwa good morning herbal mixture eno bi ento ye ne wo baba bewie na ye bisa se nipa krona odi sika no koma no eye adwuma a wo hwa one techi edi ana se ono de ne hummo asem yi mu no kacha me se minja manenka na ye odi sika no koma ne se jai manenka se die enti 3005 no se minja manenka na me de ne ko ba bia ye mbie na enum agu asenti ono sa na otenti mentwa no mo o se sa na onim sa otenti twa ne bo men block na line na o se o Ghana na wetu kwan o kacha me so o te se o kran so ko Germany but waba okay yo ente se o keka esika ogigi free ho ni nyina bomu a e kasan na o de
When the Wadi country made near 3,005. Now when say 35 million. How? The true would be any day, say. You a daddy near 35 million. And dear, what did you to talk? Agents, no petrol, no. Then also, yes, saying 3.5 350 Ghana Cedis. Into canning in Abu Mane, say. A bear at Hey, there be you, Omasin ye 3,500. And I'll sign your car or GG at 300 beam. Into the car one I say 3,800 and a 50 day tree. Into 3,850 Ghana Cedis. Then I'll do car. Aha, it's turning cray. We did a sabre in the bush and for she. I'd of 4 be so air turning cra. Nay, no, ye jow kind of co. That's ye. So we tear me, our bush any be a tear me. Where dear wall. So one family sick and ambramia. And the mesham of bush and phoning in answer. Oh, now they call more, and Yaman the cocoa. Yes, where Juma with you. And Mamma said that I'm so yes, Dennis ample where you want for Juma, no trim bad. Maybe a mummy quasio me yesterday. Oh, dear, gra me and ne, and competition. I want farm, mammy, my frock out. Ede wako conform omoku ato achene nti opa famsika seneme na dia me waka no ukuno tutuna osika na ka o owu a onsa metwimindi onfa nche no dabi onfa nche no dabi ade madi kan aka achire ni se me mfa nche no adwuma wo dia no nti me de me mfa nche me yesrem ni maka yesese na ni adin a me mani ade na srem ni no bi twadi we hu se we wo twadi. Oh, na me na ada na we odo ni flower ni ana so that ade no on ne ka on ko nya mi ntwimi ndio na so akacha mi so odi mi betu kwan enu ne ma odi twi mi di ye na nya nu nti a ko nya mi ntwimi ndi aha ente so opamade me ba cha opamade yo wo de ye de besi ha for now menim say ye wi no obedi enkomo no ewo ekire enti mu a mo hwe ye ni nyina wo Facebook na bohu officer no muntunefo enfa emaye na yebesan yakwa homa no so ni awese yenya obi a onim na mini abema eskabesi wo so ma ho ya mejimusu me ba cha ho ye de pa cha no ho ye para mo so yesu adome so ho ye pa oba bia ba me ha me kasa fi Akoma FM ha oso disketi be mane wo phone so se den de koma tachi soja ni bi me pa chaw eni die kwaso unim tachi o ye soja ni me pa chaw afimi awo kan abaya no afemi ni medi ho komo okay ela me kate en se ai o ni mi pa kura awo kano but me hu no na enye ni pa na America na je se me hu oba no na me ye de me hu se no ho fe but obi na de number na ye de e ma me so ati ati obi na de number na ma me mi de number bia okofa afo tip ni free no de brem na me de share me fun na me de use nti o ka so obi nse ni skanti so na me de me magic salo e na me de ama no sala me tie me pa cho ornament ase ye o na mana ebe na tachi nya ya ode ma daborei e ma discuss eto phone so de ma e ho na ise twitwima so kakra wada ro pa cho tip no nya media tip na nya media obi die na me use ba cho ye mobile money vendor me pa cho me nya vendor ba ro discuss de de to chip ya o use so me pa cho sanity enti tachi ni nsa ye de na kan sa sika no me pa cho on the MTN with me na baby or say but you know I am baby for obo code na obo your friends star 170 na wa before obo cut out na ono jira baby a mobile money bia betia e eyi ama no na wa bo code na to we use am ka na tie enti wonni mu no me frɛ me simi baby me na kasa me wonni tachi no na also spray who call your catch yourself a channel na tachi sa no ti Deborah ane also winnim no me pato me yo ka se uni ne friend me no na me no am so ne ho ya me fe me bacho eja wada ya form hama
If I told me, Mahama, Medino, or no dear. I know, boss, I from Mahama. Oh, shall I, Mahama? I try on minimum. What you not call Hoda or the Wako, ever him, a fencing. Bantama, ifa. Now a beer bar, our tons out. Mahama, the tonsa. I'm quite no tonsa. No, they may call. No, it's not down for no. Okay. Now, Eja, Pocho, one from Mahama, one dollar for the name. I'm a farmer, Mentonam. Oh, I saw Tonam was in our tonsa. Menton sounds. Oh, okay. Now, if somebody will say that you can answer me. Or you didn't know your number, no can say you'll be first come to Sumau. Now, could number be now star 170 hash, no your cash out now, no niskano. A honor may maintain says only in linkage Biana Sanyo Fabiana, and your dana Sankita who didn't buy me. Oh, that's anybody who needs you to have one ticket, and also one. Also, then, who shall be no one keke? It's you on the number name I will be, who knew no quite biaso. Now, then, on your son number no, and on my 3,500 torso, no good number be no catch or say, crime ye. Mamma be the 3,500 at Toswintino, make quiet cash out na Mingiscano. Eh, day, me pacho. Monsieur, media, any say, or memoir say, will be discussed on the first woman near the Mengenam Mano, Sano Catem. I didn't be outside, they say, you say, I see. Maybe any summer buano. What do you understand, Buano? Now, Oji is can be no ten and cabin. Without maintaining cabin. Now, unim say, or your sojourning. Not or your sojourning. Now, unim say, not or yet sojourning. The parto. Me so sojourning, and I mean so sojourning. Ba Kwame. Yes. Enti media minimo. Into wow, shanya me no crapa, no crapa, na woka, and area. Kwame. Yes, me from to me say, wow, shanya me any pass and no crapa, na woka chere any more mutie in area. Make a cremo. No crapa. No, so in baby a Mahama nete. Other than Monko baby a Mahama no one. You also a buy into Uncle every hour doing baby one. You don't not me out, doing or no another name. You. Yo, yate. Yate. Na baby I want to see any more na ye drew that down here no ka say ye drew ho. Yo, Abi, Deborah, ye da say. Inti baby Kwame anasa ma we Kwame Mahama. Baby Kwame Mahama wono. Ye wia ye toa ho ne akọ we aiding and abetting. Se wuni mu a ye ka kiro. Aiding and abetting because me dem inti bi da. So wona ma na obi aka kiro se me de number ma obi or describe to so na ma kodi number bi na ya ka shout. Inti se ye kro no samwa wo se police for echiwa eyeye because ye wo e na wonam so a yetimi de usika to phone so e ma obi baji woni obi any connection so meti yi mi ni obi ana nipa kwana ba me number ma me obi discard to so ama me sade asemba ho a wo so yetimi chi obi enti ha ene de Deborah ebesi on de waka nasem enti ebusuafo a monim tachi bebi o hye eni bebi owo o so obekonu krom zebila bebi a confirm bebre wo no akoye no ho adwuma o de ende ewia yebeka wa akire yebeka ewo akire ho no na yakoso a enhwe ya boafo enkra to kakra bra ye panel members no eba betena say na omonso akasa e de afa ene enkomo ehu nipa bonefo adoso wo kremu pa nipa bonefo adoso e wo kremu nana bila abrante na me kasa sisi ya no abaya ne ba no hwe ye book na ye keep records mu na e de ma ye o ma me hwe ne phone so ti me hwe phone so ne de no ye xbon osu okay nti woni ne kasa ya me akora me hu de nti o kan Mahama na e bia e guy ne mom de friend ya Mahama ne de sister in e bo ni di so say me hu de nti a wo kan ye okay na me ye verification from MTN Momo no e di ne ye xbon osu champion so it is true. Okay. Say guy no. And it will chat no also. Say we be a chat na
or the number man no and what did he can say so send the din say ne beba Osborn Owusu Esborn okay EX okay BORN okay Esborn Owusu okay it me me na man Esborn Owusu a champion pepe penti abrantie no so one kan no kura ye ni problem but on ka sa asem no ka ho bi ne ho bom mu o ka ho bi ahokre be china nsa ne ya chi abrantie na say yesi ba ko bi so ba yesi ba ko bi ba yesa ono ne yakwache no na boy ni betua aka enti dwuma a oni ni dia no yes yo enti ono no number na appear say ye be the phone be see e kan say scan be see no and then o say oni do otini ba bi no be ka say je cheap issue of phone mu na we send number esu ni adade sebi kwasi abe na be ka ya cha na tia how possible ni obi ada say je me cheap issue of phone mu na we send this guy so na wa send dia ma me back na me magina be bi yi na o de cheap no ma wona ska be see so no ja hokọ ya na so je na de yo eda o manim Esborn eda wani mwai chantro yo ya cost 3p garlic mixture 3p garlic mixture we ya garlic ya ye di ya e wodwaso ye e na ye chim e di agutuam etoa ebo ensuo enka ho ye fancy jaso enso omudi nimdie kwa so abefo kwan so e na e di ya 3p garlic mixture e boa ebusi immune system no high blood pressure e ye ho adwuma menstrual pains ya say high sugar level moja no o se chire wo ni pedua ni mu e koso bebra yare enko a copper 3p garlic mixture na enom so wa ye kese abro so no ma e betimi ama body no esane kese srade na na o shape no aye fefefe when you stroke asthma ana wontimi enjo so ojo so a obra na copper 3p garlic mixture ni bi na enom okwa pharmacy chemical any herbal shops ahodo a ewo man mu ba bia wo benya bi ato Frepiwak natural ewo 0248 928824 0201000021 kai say 3p garlic mixture ewo to a ebomu enti wo kwa na se ye de mawo na enye to a ebo ayesrew enye eno reverence ya pi life just say ensam ni bi eya eha de ene ne kasa echire kra ne ho abufu sin tachi no ai tachi na wotwi girl yedi ne ho nya mahi se de ene no e kasa echeche se mi hu bi da se mi na ma na obi afre mi se me de number mo obi no discard to so na we yi ama osimi ni mu no na se ya kro no dia anka obeji se ba edine na betting yetime chill ana sofo unze obrofo no emu dupa sofo edine na betting ai just obua eye obi din ana e brofo a my god obua ma obi aye obi bone ne ka ni edine na betting eye police for brofo yeah, mere. See how my life. The road is shaking. And then they are shaking. Esborn, Owusu. A champion. What's your full name? Also say, oh yes, sir. Mamma, I am Mamma today. You are seeing the bonnet. I said, you would name you a common name. Okay. So, body Kwame. See a station, I'm a Bokwame. A door supply. You don't come from Bibri. Okay. Na nipa bi a we suspect no opeso oyira na chia no abon a simple name e fe me kwaku so ati say e di way or suspect so how to account for you say me sense akakra so okay enti no ye nua ba man in fact ade amoye no enkoyi okay so mo hunu say bi oba no na dwen mu oha ana adwen no nso no enhye dan nyini sa 24 years mu di ne ho agro keke so wo be me ya wo na wo ko hia wo bai se wo pe no wo hia wo bai wo hu no se obai ni papa to pe se wo fa kwan bia entene so e di 1 week agi ne ho sika nyina so na wi ase du ya bo bia eni nyina so no enye adwuma so enti no se wanya wadwene Saudi sikana aha abedie ni de aha di obi eni ode asem bia ba ha asem no akotra asawo ba bia se soja ni o ba bia wo bia no ne mfonyini na abeto ho no ye ba ma police fo ye ba ma no suspect chese ade bia ye ya de ba hwe na chiri kwan no ye de ba hwe okay ana wo kwa me no nso a wo ni bom eye adwuma na wo ye ho se wonnim ho hwe no won so ho be kire
because kwan na monam so no enkoyi se emema kesefo tesemo inside samo de mo nsa be adwuma no mu yusu mu adwene ene mu nimude ene mu hunu mu ana mu de bu nipa so atiase na ade bi wo ha oye no eda wanim twɛn ebe ya want to so ebedi wo ene wo machi okay bible say bra Elisha bra Elisha odome akrano bra story no kra me refi kakra go tell say baba ma refi a there's a pressure too ya koye di mo e beba ya woni ama bi wo ha ade na mo ye no enkoyi because most study ehunu say oba no nani ntei nani hyeda mie ana mo fa kwan bia so abu no age ne hoska so na ebre oba no kra se obo ne nana bi amane ne nana bi oye konfo no wu nipa na nkasa hu se akwan na wonam so no enye kwan etene so enti yesrem ba bia sika na kodie bia no nana bi last 1 week me de me hu se 1 week na kwan wa too much e wo se nane chine ya no ba bia sika no wo bia no mutimi de oba ne sika ye den 3850 Ghana no enkoyi mama young girl so a person obobra mo hana dwene sei ana mo fa na daso agi ne hoska akwa na mo nam so no enkoyi enti se mo ha na mu tie yen ya aha de aha problems last stop anya ba ha no nko ade ba bia asem no eda any ba bia sase ye de tuo bia no ye de beto because asempa de asemo the uniform that down conform masa uniform reverend mama ko pegi ho me wi anam aba ho na wo de echina say wo betina sia wo de number ne location na tudwa e ma ye bro ana nyansa na sabio ye ni bi okay yeni me nyansa be to de bia na yo do asem yesi so ne atunwum yesi adwoe mo nanso adwoe mo nanso soja de bi soja lafia de enya sa adwoe mo nanso soja ende mente ho no aha ye wo enti ankam de share ho wo de share ho mai soja bibi de soja lafia sa soja lafia de bi eni ento ne sa o na mo de wo de share ene me so mi soja lafia soja bibi de nti we de no okay o de ka ba ko pekra na odi anti bi na se de oposa aduham no on pepa ne nsam kwa wo o ko operation otontokrom o ba ko operation o ma ya ase okay on sheda nye boni bi asa boni de waye onye bi anti bi boni na waye na so fa no kwa na ontwi ni ndiye na wo de otwi na ya se kwa so otwi na ya se boni awaye ni se waji ni sika wo bu na aji ni sika ho na ya boni ya se ne die ho de men ko operation se ne omu ni ti ase na omu ye wo ho de nya boni anti bi mayenka no krenche techi no ne nkwa sha okay ne nkwa eye kitikiti bi ekami akoye se most of service for nyina security service for nyina omo free bibi uniform allowance me metna bars na nyine ye nti eba omo suban de a se beti se koko a midi dodo na saa na omo tie okay so omo yire no mu tie mi a omo hweye o ware police ni o ware soldier ni o ware all the security service se ochile bi o de be free baby ba na mane nyo nwa sa na omote sa ise driver phone baby on ko bi omo do so sanity sebi omote se dabo baby ni appeal ono o toilet a wo mre baby a wono ma fedro sanity baby o ma fedro enti se wo wari bi na se wo ono so de baba na mane nyo nwa sa na omote techi no onwe na ne nkwaswa okay me hu se na bela de bibia to platform so or say is your money that you need I will send it techi ye nyam sisi a fanisi kama no meti so ogumuma ya ebeguma ama no but so wanwuma ma ye ya ene ne bebi owo no se ne ma mi ti yen na busuani bi ti yen a o ma hwe ne fonyi so no ma sha yesre omo 3,850 o ma nya 4,000 o mo fa akola kitikiti die enfambre no so je ni a wo ye agent
na oba wo ne na koda se me kopeda ya ma wa sign no agent an agent 100 cedis e ban se na ko gen 300 cedis timi ka se won se news ka ne photo petrol wo ani wu papa da chi wo ani wu amafo dai tempente ko pe adwuma yi bia ye wo ko mo 2 years or 3 years usu ba boni nti wajaye on hwe ni yeso di ne uniform edinsi bon hudua e bia na nya adwuma o chine bi di n'echi na de mo fe na chire ni yeso busa kromfo a eye se obebisa ne yire de mo fe na che ni wo abufufu bia na wo yie tama chip boy edin na chip bo fa na ne board ni no ye fieru ane ba e ko fa chip e wo form e de share ni phone mu anti no ko 10 years e wo jail wow obi awia phone no e no yin sem na to atwene no no ko fa share ni phone e de ontina no to ayampia so ni sem kwada bi na gu hanu mo a e recorded say ye so ni mu ni de ne ko a wakoko keka sa eyi pilo sem no a kire judge no wo honom say me de menim no wakache na wonnim obi a nenke na wi asa ye dini na my friend ti say me mo obi asa ni sky wo me so a esi wo so na ya meje bebe anti bi beka chen so wo yi na wonnim no kra wo en wa be frɛ wonnim ne wo hene no wa ba be frɛ say me na ma na me share na me mo bi de phone ato scar to phone so say de enti anto che ni pilo lo agro ya wu ni ye mpanyifo we edi wa na ye ode o nyina ye o mo go prison no oncha wo mo he is fortunate so ne ma bonte o de won na mo no mi ma ne men so no nka so no ye mfa ne ma ma ne ye fe na yi edim bi awudi e bia o de dani dru ho no mo a yesi so obi ka je se danduru a ondi wate o se dani dru ho a ye be hwe o to no ma na beti so e mo ama je se mo nam kro ma mo mpa adwuma bi nye azane kono keten ma ni asani misiko bradaje enso so obi ani abruchiri wo se ye fiche ya aba kopega menni mo bo wo industry mu a anti bi o use foreign number bo won kra he ena wo kwa MTN 40 de mawo so obi a wa adwin bebreba se Ghana for ma wonni mu a na me ka kire mo restricted numbers yes pe wo adwuma wo ye o complaints a wo de be ma mo they will based on that ni ama wo sem ti se mani bi ni na me ka kire mo ote ya no chat so wa abroche okọ da bia na wo so se de be na visa na na busuafo bebrebe o mu wo hoyi uno do be ko enti ni fie ya ko je 1.5 nko di 50 series okọ wi wa ma de achi o ma 50 series a wasa da wasa je na de no na eni na so se first cabin na mfa nko je me na me ba visa na de ama no oni ya ba won ana oni ebusuani ne ho afe dodo eye lesi ma ye nyina me nka se me nua ba ye wagimi o fambo no de pay o pekunu na nka wo so eyi manso kadibi wenye obia okumase ne nkran wo oba manso no benya manso kadibi yesi o bia ne bia hia ne do anti bia se bia ne bia hia ne do ete bia haifo ma ye de binyama fa ye ni asika jikaja fa ye sa wo mpe ena oba da anti bi nkran ena oba bi adibi wo not say equation emfa we na equation we dabi the road wasn't clear dabi o say ochina say there anye Akoma FM so nko an be program near TV nso beba ebeba ya better the picture na ba na me share producer search na ko na bila ya the picture no ni aboko to because Onia FM there the whole Ghana baby ya Onia TV there eduru baby ya ana Akoma FM so eduru akire ba ko TV no so my god na ne ko fo ya so ata say o kan bible so wonni won na wo fa ekwan entene so e de asisie age onuanom ho ade etino ade bi wo ha e ya ade bible aka bible ka se dua adue no e no me e duabo so ata say am say o pesa o kasa o da bi pacho kasa so ntino bible ka se dua e ye no me so nyankopon nipa bi ne e fra na Elisha na ebra Naaman ansa na obenya yaresa no okọ Elisha nchen no Bible say Elisha ebom pae ma na osa na yare no na bofra wote ne nchen fa akiri koje niema no Bible say kwata no ba wo no ene na se fi nyina so eti ade bi wa so unia ba na ka so obebo udua ama bia sa wo ne wonkofo a ebe ya adwuma so ati ase Reverend Pacho echna yebehia wo chena no me wo airport runabout Ebuokrom Estate Junction into ochena no me tenase from anopa 5 o'clock na mapom
11 o'clock. Okay. Etino meton safro bibia wade bia yera na unhunu oba mekere obabi ewo. Okay. Ohuni pa bi wakwantu ote ne nka ache so ewu so ote ase oba meka akere obra so se ware ne kwansi emu ato. Erade na meso babi a ho kafo mekere amu akwakohia no. Woyɛ adwuma bi enye wadwuma no no oba mekere wadwuma woyɛ bɛboa. Asedan kanya me se maso ye de yare bia ni hɔ a erade ntimi mfa me so ensa. Okay. Na me kashe nyame dia ni onyam se so anya ho ni hafo wo anya ho kwadwofo na obeba be huni a erade na me so ebeyi nso pa ene akondie efro so enti o chena no me tena se from ahomache 5 o'clock na mapon 11 o'clock. Okay. Enti me ton safro bibia me wo airport runabout estate junction. Okay. Enti fa me number is here 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life Freno na kwaje o how nyina spiritually ombwa you call grow fine herbal tonic say wonumato na wontimi endidi onan ene wonsa eye otitiriti wontimi enna o sori anopa na waye boho memremre ubu nsa emaye na ana beba kra wote yawa kope grow fine herbal tonic na ennom vitamins ahodoɔ wo mu a eboa ema onipadua no enya ahoden eboa ekutia infections ahodoɔ enyina o yare nso na num grow fine bi ema wayaresa ene wapɔmuden no eba entem kope bi ewo herbal ena chemical shop bia eto frewo ewo 0244 596532 and I say call digital herbal clinic omo kumasi amukom omo be Bank of Africa na kope bi eto Agbozo herbal clinic e honso health facility awokwa omo wo doctors and nurses a omesua de omo kwadwe e wo ye herbal products imu omo kwa herbal training e na ye de omo edwuma e wo honom ko ho na omo ntu yare ase typhoid fever ojonso a emaye eya oya sexually infected diseases nyina namu yarewa sisi yare obema ni ntimi end na so ye premature ejaculation ni nyina akọ Agbozo herbal clinic ombetu ase e de ama omo okumase de chemso old insurance junction for omo e was 0553417752 and Accra so 0241750282 na menko me maame queen ho na mimbisa obai odisa yede ye no ana e yodasem okay okay say cut your material according to your body shape 87.9 Kumasi a mouth and preppy obey dear one from head to toe no different pegging patch hold on kakrana yen correct o mic ni ma okay patch yenko so oba ufa bema fa wo size Sane man here pa. Okay. I was some timmy steady bear mano. A shadow. So we met to me na aboswabo. Okay. A meno. Any type on any barco cry. Okay. It from day one or castle pet obey. Or dinner. Also money need down. Now was so money need down. Okay. Oh, a coyens was she a bear man or fashion jenny side or the bedding couple. Na dwene bro wo de so mebre on se odi kan no so odi kan be born be se we nya bia ma no ene opini call na chi no sign by ene okohye adwuma ni yi no ba abroche de obi ape ene akohu na setenem the bobby aside o carry ne ho to so me de abroche ko a ebuche no ba gima to ene bi okosi ama me no so bi awemfuo bi a wo dwene no to unza family we me to see ma betimi ayi adwuma ne sempo ampa obi enu obaye ne hwe this odi abufo se obebo ni due ontimi nya ne hye ena nya so odi aba akoma na bia ye bayiri mu agi ne sika ama na ema times I was here to yabu na queen o kasa na ho no de I say me ne wadwen no say de bia hiafo ntimi ware hiafo say de ya I'm not talking about money. Okay. But say the level no see enfa no. Yes. And then I was so be level be bro dia so be peja obi too much. Okay.
okay wo okay hwe ye wo bo hotum se ne ho fe pa oba bi na ono kronim se ne ho fe be metimi ten na aka metimi afa na ye e be ma dwene kwa achiro sister okay ye ma ye nim nyansa kwa but ye ya ade ye nwene nkwa achiri oba nim nyansa oba da wa ahwehwe mu ne ma owia wadwane but be ma de wo ya ade wo dwene ehu ba bia ekoka okay etu ni sankofo ni dile a e wo se wo hwe yi okay they when occurs wo peno ne na danfin ko ko pay 15 years e ho na so kasanchiro exactly me ba chawa te ho no krabe kwa na e ba wa se me wo yonko na me suban o de 15 years ko share se na danfo pa twotwobucho e ko fa 15 years a wo no onya bi obedi o nsu nya bi o de be ko e yesu ne ban no mo de nam okay wa anwene ne ho mo bro wa bi uto baby na se ko fi no kra se be na hu ne ene yo so mkwa ha o maami me nkwa tia o maami e story na dey ni be story e story e bon no ahye adwuma no o de ba adwuma no okay o tie ne kasa kakra no akwan da I nem say ma better ha on kan okre ma ye seduce che wo bia ba ma bi obese oba pe oba no mom hu no no pe oba ne pe no lucky meye nia me bia ma wo boy and I can tell you point blank say na ope so jeni okay ni hu ne ne hu do eto no so okay it was aka ope no de na o ye me say me pie na wunim said it non verbal communication ave danda no ka ade eche na esede one to us nti o sam twetwe wo di am na wo say me da ho see me po na ye dey na esede obi sofo na mo hwe no dey one na nya ho na boy na dwene wo on say girl no na ba ko no kopedu e na etwe we hu we ashense no na twe na dwene ensameka ko no adon na be friend chire kwami ya ono se ono fa chipo baby na o se ono pachotu wo no die e ye ne yonko a okay odidi obi a na sika na fa ho na bia waje ne cat okay saa nete wontimi nka so onim boy no onim no wonim obi adu ye dem o wan didi ni sika e fa phone so so si ane na ade o si fa phone wo baby wo fa phone wo baby no otimi di ji obi sika no ko na original baby no ko ye cash out mo na nkwala ni wo yonko wa ya no aye maka cha yi se on sending sudi na okay shashama amema play tricks baby okay nti entu ya hofu ya wo say you tu ya hofu me pa show you na ma ye pre ye ho mema ho fefo na bibi ya ne no so na wa no so ne ye de ba fie so na ye ma me o mani agi o dada be fie e kan kwa ye ko Poza Travel and Tour Company Limited e ma obi nji usika 15,000 so do ko Germany wati ko Poza Travel and Tour Company Limited wo odu betu kwan obisi omo ko omo wa sika owo no o de go sika nsem pa cho sika ye 2,000 o we 2,000 so de beti do ko Kotoka International Airport me do ko na me side wa be kuma se e wo mo e do ko airport wo dwane agi o ti mo bi ko sika nya no dwane agi ti bi sia nkrofobia na wo yesu ye de na be so adwane agi no obi do obi ko si Kenya e ka chense Canada Toronto eno de no ode wa bayi aba no wadwane yes so Poza Travel and Tour Company Limited one day baby awoko no e ho e na ode o ebeko oye o tu kwan baby abeko akoda kra woni baby abeko akoda Poza Travel and Tour ombedu hujuma pepe e de amount omo Amenase House opposite Matthias Junction Swami Kumasi Magazine e no mo sa wo KJT first floor Barber Shopping Center Morocco Adeshiman e ho e na omo wo from 020 5215495 050425630 na omo enfa wo entu kwan ye fa 15,000 enfa nko Germany Papa J na fine boys e mo tete wo krom adodo adai wo so tete ye say anti me make say be ma bia wa dia o dey attractive enti no before say o be say oba pe na kwesabi ka no before say we say oba pe obagia tum no na ono ofili udada oba no so feel so on pe wa onye ntum nti wo se ne pe na ono so hwa de bi wo ho a
ne ni beje ho ansa na waje atum and soldier for ye nipa bi a omo uniform no eche mapa yeah am uniform no eche mapa o especially so omo kwa yi ase ade hwe e ba na we yi na se no be omo asabi omo sa omo ko left no more by right no more ko back no more ko front yes e mapa omo pa soldier for police for e mapa omo pa uniform men no kan be na ma girl no eni eje no se oba wo di sika Emma Bema don't say be since I dey no kwa ya dey a wo say man no so timi ye bi girl ndi sika eboa no mo dey ya dey ndie enka ye bet adwene wo ni tirim no ofi say wonya obi a wagimi ana obi anadwen wo form nti obetimi use na adwene e dey agiska ye dey every hop how many times on the try no o ma oba ni sika 50 Ghana no yes on ni beda wie no 50 Ghana o so kwa man 50 mienu ji 50 ba akokọ ma oba no na ji 50 ba akokọ ma o maami owie no say o dey sign for 50 ba akoma me ba me de be ma no to na ye na 50 Ghana the girl no so smart so how many times go no ma obi so o dey ko so so say adwini bi no ye den o dey ba e o mema be o mo te sa no mpre ne wona dabi but they say be mo pe no first no na team say we ko be man ho first time there be by first time no ya cancel omo self o permanent 3 years ye empower ye empel okay what you say into the upper first time o pa cheche but next month empel but onya wa they say man ba first day let me happen yes what you say but then you say abante we jẹ soja no we jẹ soja ne da say soja for di ye recruitment and then connection protocol ye soja for bebe mo ya kromfo a o mu bu krofo soja no we connection man a o mu bu krofo o be chase kan o be juice ka kase afa o chiri pe o ma 10 20 5 10 20 5 no sell sika ye e dey amount so what you say abani check side no omo ye form police soldier be break koso problems be break koso problems into omo check side mani nyina we abante we obi am pam soldier ono ane koe odwane ko be bi ordinary am akọ no wan hwe ye soldier obetimi akọ obetimi akọ jail ye soldier for be break omo ye ma bi ebi wo jail ni ade but ono hwe ne bra no obo na abansi kan enso no so odwane into so kaso bo service ni mu dia obedem ejeni ojai ede we ga no kwade na yati o no girl na ka say watete say yes ya ebi mo nso me die na ba ha na bila ye checks wo ho no so yes ye ho no ade kwa mani dwane ye no no ai be brain ti dru ye na so no a odwane what you say ai what you say we be ko ene se obi afre we be ko soja ni mu kra na ekwan ya fa so fa no kra mpo no enko ye nye papa bi asa we be ko na protocol bi papa panyi bi na wo na kwa kwashim na oseye adwuma no what you say be take aba adwuma so de kenye say na nkeye soja for na omoti omo na da ha yo yes o mudi eso nipa no free mo body ko na ni uniform dada no dey twetwa pictures no be ko na odi bu nkofo yes I know di bu yes no di bu nkofo ti amon for ye ni na ho bebre okay yo ye da say wo ma ye ni en na security services na bi mba na so ba be pewa aya ye background checks ni what e show me uniform no kwa so na fa go pe omo ye ko charistic benches omo ton Sahara herbal product ukodwa so ba bia obenya omundro ni ebi ato se ohunam eya oya wuntimi ni oba ukunu odofo wuntimi enhyem yie kope omo enro ni bi eto yare ahodo nyina sa herbal product etu ase edi mawo frɛ omo ewo 0246 348334 and 0248569335 ye kowie ewo Dedal Spices ye komo omo sponsor ye ema ye bedi fufuo 10th of August ya Dedal Spices omo wo Dedal curry ewo ho omo all purpose ewo ho omo stew dia ewo ho omo jollof dia ewo ho omo nutmeg eno so ebi ewo ho nom kopebi na fa ye wunuane ahodo enyina o se taste day inside for omo ewo 0531105545 queen ye wie na wo ka se omo ntua wo Dabio. Womo do mo kai metimi baby. Ma packing wo baby kura. That time kwa na James na ye design. Era me ma akola bia ya ade ama me na police ni bi jam nchen. Em so be jireja wo permit den.
Okay. Open me den. Ye didi nkomo na me sore ya me kon. Oh mami, ene e difa ka 20 Ghana. Oh. Na me o show ho 20 Ghana. Na me ka me susi me nchen. Ena mfa ho na. Ubetu ka. Me tu me ka. Ono awan free me. Oh free biom ka. Odi ma ye fa your number ni to Ghana free ya what police ni ka no kra silence no 0243 114497 0243 114497. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho yeni nkomo kakra. Ene Pacho we see form say ya power assign free na ye fa the number Emma why. Pacho, hello, good afternoon. In 1937. Pacho ho ye de. Akoma FM 87.9. Enya some kitu aben kwa de afa ye tirimu. Enkoda nsa o de echna ho na o da ho de be fa tirimu mo ntitina ho ai. Aha. Yo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Eradi hu ye mobo. Yo. Ye fancy ana ye fa ebimo so enka when na time ni sapa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho we. Enkomo no yedi enkomo no ya baba ni enkomo. Yeah, that's it. Preserve abekam. Okay. Afa ababa na ji eto. 87.9. Akubie ekwana beto emagano. Okay. Ye ho e ba ko ekunu ma ebekunu ma ba 5 kra. Ibi akonfo a mo gbe mi na no. Every man had a good idea. Because I will be from here. Pacha Yetio. The line not dropping. Hello, good afternoon. Wafe. Wafe. Wafanda ba hawe party nye. Akoma FM. Ojo soa. Kumasi. Wafa. Hey, wafa no. Wafa no. Wafa yanko ye ni me da say. Hello, good afternoon. Me pacho me ho ye na so e. Any I tie na we why. Yeah, that's it why. Yo, why? Tentium, why? Me see it here, not tentium. That's the last caller. Hello.
Yejo super. Amen. Akoma FM. Nana Owusu pacho yetio, achempim pacho yetio. Yo. Me pacho mo wa henfa. Wi amoase yo, yeda mase papa pase mutie ye. Yo, yebeka che managers near the mark information centers no, pacho yetio. Yo. Pacho yo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Omo hweye Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo, yeda se papa na champion. The time now so pa ye sports for the time no kakra. Yemfa birthdays mienu wei entwem na yen sorry program no eso. Yedi kind call edi ama Madam Philomena Efia Chira. Madam Philomena Efia Chira enne na wenya 80 years. Shira demboye. 80 years. Wei efi wo ba Madam Chira ewo Brekum West. Eho na wo wei efi wo ba engineer Richard Atayelson. Oye municipal engineer ewo Atwuma Nwabieja Municipal Assembly omano enyinasi omoda wasenso ewo ba time pa waye ede ama omo yakopon enhira na nkoswa ento nkwamu Madam Philomena Efia Chira wedi 80 years omani nyinasi omo happy birthday de twatwo ekwa ma Stacy AJ o Star Life Insurance Stacy AJ o Star Life Insurance we if you would offer unia bema kwame ewanimfo owo menhia palace o se so yema awodapa na yakopon enhira Jumedie no eye akoma mu ensem eba so adwoada ekopim efiada bia for your production line no ewo 0530 507849 0530 507849 omo hye jumedie no ema yede ebre mo eye nana bila kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojo Sakwade omo modie enko Facebook ena TikTok ena YouTube enso eye Beluchi ena nana yaw your panel members Reverend Sia Apai Life oteninka Queen Sabi Debra oteninka Peggy oteninka ena Papa J ote onoso enka mi ametina akonyom edi chiame ye frame Beatrice Biogabra ubetimi aframe Auntie B adom ye ne a echina ye betwa enkomo no so jani wadhwe esika die no echina obehu ye TV no so ye nyina ye sorry na sports for ewra hadadada omo the sports bro enyi we fidie no emfri ha sei ye da mu nyina amase. The station with the Miss galloping too. Nicole Saka. Bellingham. 87. Smashing hit. Smashing goal. Cole Palmer. What moments? We spoke about the moments that England have had in this tournament. The goals, stunning goals that they've needed. Ruiz. Olmo. Or a foul. 87.